Hey, Jodra! Yes, sir. Luister hierso. Hoor hierso. Yes. I hear people say you've got a groot worm. Ek het 'n groot ligworm mooi hier op my hand, my bro. Hoe jy praat? Okay, it's a lure. Okay, wat is dit? Is die right style. 10-inch anaconda, my bro. Just sliding op my arm. O ja. Lekker. Sit 'n hele arm vol. Geïnfused met koffiesent, my bro. Koffiesent. Lekker. En vang hy vis? Ek weet nie, ons gaan nou uitvind. Kom ons check. Kom ons gaan. Wys vir ons dat big worms catches back big bass. En hy's 2 oomtjies, is mooi vis. Daar's hy, anaconda. Yes. 10-inch worm met 'n dik bass. Check hier. Daar's ook hier, sien, daar's die worm. Ja. Daar's. Wat neem jy, lekker bassie? Sy. Well done nou. Sjoe.